Geliyor. Так, 13 minutta geldik. 630. Поездка өзі 403 болып тұр. Бонус. Минималка. Так. Где сколько коэффициент? Sonra aytdim ha, naушникті берейін dedim ha. Tulaga barıp gelesin dedim. 10 binge kettasın mı? İkinci klientte yarım saatte geldik. 1.10 düştü de. 4 gayet iyi rating 4 iken. Вообще капризный adam çıktı. İkinci klient. Bu da çiçeğe geçsiyle sevgilisine geldik. Yugoslav 710 çalıngan eken. Karabay keler bizde. 800'den 635 kalıptır. Yapmayın. Neymiş Slavya bu. Saat 8'den 55 öttü. Keşke böyle sıcak şıp beter degen oyda tuğanlar. Қытай город. Китай город. Китай город. Келсең даяр тұрса енейін. Кече камерам жоқ болчу. 2-3 күн. Пассажир жоқ күтіп отырдым. Машина келет орын алды. Жылам бір жерге жылып арқаға келем. Подъездin алдыға. Ақыры кейін шығып эле жажылда баштады. Ожидание кетип жатат. Ожидание болсо прям башталганда келип отурду. 0-0. Түшенеңди дедим. Рейтинг түшүп тур бүгүн да. Мындай адамдарды рейтинг түшсө дагы түшүрбөш керек. Ал үйрөнүп калган да. Ошентип коркутуп тур. Камерасын жандырып алып тур дагы. Kamerаны жандырсам тонуң өзгөрүп калды го дейт. Жеткирип коеюн эми десем. Камера менен коркутуп атасыңбы дедим, дагы түшүрүп таштайм. Өзүнөн көрсүн, жок клиент. Центрде туруштаган. Проблема. Без коэффициент торкодан. Всего доброго. До свидания. И вам не кажется. 258 рубльга келди. Мындан комиссия алса 24% экен Яндекс. Ё-моё. Московскийде жамгыр. Вообще жанып тур. Коэффициент. Так,
23 минутта 760 рубль. Так, мына үйлерді қарап болла. Макет. Үй дейін де мына Москвадағы. Полный Шенген зданияларын құрып тұрды. Карамет Российский государственный социальный университет деймін. Да. Танки. Я обед қайсыл жерде? Қачан? Я. Так, туғандар 5 километрге 5-ке даған жетпеген километрге 557 рубльға келдік. 38 минутта. Вот тебе эконом. 1.41 коэффициент жақын. Туғандар саат 5-тен 29 өтті. Обедті азыр қылдық. Тормозок иш өте слабый болып жатады бүгін. Себеп дегенде бонус берген ел жұртқа. Бізге бербеттер. Бонусту атқарам деп, короче, таксилер тетіп атады ішті. Ошол үшін иш слабый бүгін. Желание абсолютно -0. Жұмышқа. Ертеменен 7-де шыққанбыз. 6310 рубль іштеппіз. 16 заказ. Саат 5:30. Хотя жақшы эле. 8 іштесек жақшы болмақ кечке. Hareket кылабыз. Bir kilometrге 1,5 saatта келдім. Азимут немесіге, мейманханасына. $1,54 менен. $1000 келдім.
Кечки 8'den 30 öttü. 12 saat обед 1 saat нары берisi кетти окшойт. 19 заказ аткарып турбуз. 8000 11 сом. 8500 примерно иштедим. 19 заказ. Так, көрүнөбү экен. 8100 болсо, так, картай 10.000 наличный 180 сом, комиссия 2622 Яндекске берип турбуз. Комиссия партнера 214, парк 2%, Нюф такси паркы, автосервистери бар, бүт автовыкуп жана башка немелер бар. Бонус 100 рубль. Ушундай туугандар. 8000 жаман эмес. Бир аз кыйын болду бүгүнкү күн. Чыдаса болот. Экономдо ушундай жумуш болду бүгүн. Барыңыздарга кутмандуу кушубак кеч, бейпил түн, кутмандуу кушубак таң, кутман таң дегендей. Кто когда смотрит видео, лайк, пикир калтырыңыздар. Видеос ынаган болсо. Ушундай.